Ahee, na amukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Namuntlha hi kha hi lola hi Ben Mayengani na a big question yo, xana i ta tlula rito ra mufi xana? Ya, so a ku na interview leyi ri kona leyi nga duma swinene ya ka Munghana Lonene. If a mi nga se yi vona yi kona la ka channel, ni ta vekela link ka top comment. Ya, so lexi nga fika xi endleka laha ku fike ku va ku na reconciliation laha ku nga fika ku rivalelaniwa hi leswi nga fika xi endleka laha, hi leswi a swi vulavuriwa overall ka interview ku ri va rivalelana, a va nge za vulavula hi timhaka ta ntirho. So now question leyi nga kona i ku xana Ben Mayengani i ta tirha na Dr. Joyce na? Question leyi ni yi vutisa because ku na risimu leri nga kona ra swingwirigwiri ka risimu leri ra swingwirigwiri Ben Mayengani hi n'wi twe a fika a vula marito lawa. Va ni vutisela va ku hi Ben Mayengani, ku tiva swi ri kahle ngopfungopfu loko wa ha tirha na buti wa hembe, u tiva Mayengani swi nga va kahle n'wananga mani ku mi tlhela mi tirha swin'we. Ya swi na ku mi byela swihundla swo why ni nga ta ka ni nga ha tirhangi kambe na buti wa hembe, i ku mhani wa mina ni nga se lundza la misaveni. Ni byerini a ku Mayengani n'wananga u nga pfuki u tekisile siku na rin'we u tirhe na buti wa hembe, hi ku buti wa hembe i hleketa hi khwiri, loko a twa ndlala n'wananga u ta ku mita. Ya mi tweni mos ni le ka track liya, ni la a confirm kusuka namuntlha ni nge pfuki ni tirhe na buti wa hembe because ra mufi a ri tluriwi. So now the question is ku endleka yini because va twanana sweswi va i vanhu va twanana. Loko ku ri vanhu lava twananaka sure ku at times mi nga fika mi ku hayi a hi endleni nyana xisin'wanyana hi tirhanyana. So I think now Ben Mayengani in a huge weight on his shoulder, because if u fika a tirha na Dr. Joyce se i ta a ti prove-ini ku is not a credible person, munhu loyi a nga tshembekaku. So a ri hi ta vona swona, hi ta vona swona. Loko a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi klika subscribe.